lo mamakho omhlukumezayo, abanye bayakhala bakhalela ukuba nomama. Lo baba wakho omhlukumezayo, abanye bayakhala bakhalela ukuba nobaba. Yekelani ukuhlukumeza abazali benu. Abazali benu banilethe emhlabeni, banikhulisa bawabevuka nani. Umama wakho noma ungamenzelani obona ngathi mhlambe yindlela ongamjabulisa ngaye emhlabeni, iconze elilodwa lebele owalincela ebeleni lakhe wawufana nembungulu, angeke uze ulibhadale. Ubaba wakho noma ungamenzelani enhle obona ngathi mhlawumbe wena ngokumenzela lokho usumenzele konke, usune right yokuchanasa uchachaze phezulu kwekhanda lakhe, wehludilike phezulu kwekhanda lakhe, iconze elilodwa lumjuluko elaphuma esikhumbeni sakhe ewa evuka esebenzela wena ukuthi namhlanje ube yilokho oyikho, angeke ukhone ukulikhokhela. Ngakho ke bafowethu, nina enihlukumeza abazali benu, umdali uthi bhasopo. Wena ohlukumeza umzali wakho, umdali uthi bhasopo. Whether ubaba wakho noma ngabe uma wakho noma ngabe uyisidakwa noma ngabe akasona isidakwa, kodwa ubaba wakho uma wakho, ngaphandle kwabo ngaba ukho emhlabeni. Mawucabanga nje ukuhlukumeza umzali wakho, zibuza umbuzo wodwa ukuthi kube wasihushula, kube wasibhonqula lesisu lesi, ngabe ngihlukumeza bani? Ngabe ngimhlukumeza kanjani? Ngabe ngikuphi? Mawucabanga ukuhlukumeza ubaba wakho, zibuza umbuzo oyi-1 ukuthi kuba ubaba wangiphika, akangangikhulisa, umama wangithatha ngenxa yentukuthelo nokuzwa obuhlungu, wangithatha wayongilahla esitamkokweni, wangithatha wangifaka eplastikini kamasipala, wayongilahla esigangeni, wangithatha umama wayongilahla edesert, wangithatha umama wayongilahlela esiporweni ngagandayo yisitimela, wangithatha umama wayongilahlela esigangeni angangaziwa. Ngabe namhlanje ngihlukumeza bani? Ngibhlunga labantu abahlukumeza abazali babo. Wena ozaziyo ukuthi uhlukumeza umzali wakho, shintsha, isikhathi sekhona. Is not over until God says it's over. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.